Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kum kadak ka jengken maburam ya kasngi kha basis pasan pu ars nang Mahatma Gandhi ureu krau bla penyo jeng la lut ya kari India kabor penyat district jong ke West Jainta Hills district rengkat ke jeng trai lang ke Jowai Municipal Board pakador basnong tempang yang musyang Jowai hakas ngi sejan ke la penlong ke jeng penkuat ya ki benta ka yom musyang. Hakan ke jeng penkuat ya ki jabok jaban ke bela serta surau kilenti sengkian jong ka yau musyang lai syem menta de kinong syang yau bat ki katukan ni ki ofisar sarkar. Dalam tu mana? Haswa bani sementa hakan ke jeng penkuat kaladan ke jeng yalang ke penyat da uwahesh nong kador basnong tempang yau musyang u edi shilla balayo ya ke jeng keren na umak Andrew Shalom MCS Extra Assistant Commissioner West Jainta Hills District bat ke jeng keren na kinong yalam jeng ki market committee. Rekobida ni kapwa yawaro kiwa wanne ka sri bosnya bhavia kre chirhem nek pentau pendem buram sekiat ya kesngi yang ilek khoi hawara setelak yang keri ke state ke district yang i wesabi kerpa dipila wa hampenmi ya ijab kat kamdarai aga meeting wa khutna udisi nak ikper ki pra yang pi nak ikendong genchrat handrai pengkhoi ya ki khmat yung ki khmat sem ya ikmat dupan kenang wa yogi pendep hyper ibobiang peskawile wa mobro yo wanne kasgi ko koi na do kinong chong wai ki dukan ki dukdo bosnya bhabi wan dicha ki ha hall yang i pat ke state bank Punjab bank udah pengkret ke cha ko sponsor na kaliang ke district administration.